Dobrodošli u novi video. Danas idemo na Maksimir, obnoviti malo skokove. Više bi drop jebao. Ja si idem na jazbinu za ranopse. Ajmo puter, Pokos! Opa! Čit linija. Vuci! Opa! To je to. Ne volim. Maksimir, druga linija, skokići. Ovo je prvi neki bez veze mali. Mrvicu veći. Vezanji. Wow! Kako smrdi. Nemoj nešto ovdje jebo, Pokos. Jebo. Odmah nastavi. Wow! Ah! Ha! Opa! Duboko. Baš me zanima. Prvo da ovdje malo.
A čak ni ne. Tim da onako vidiš to inače dobro, ono... Dečki, idem da probam. Tu me neki doći u glavu. Riješ da... Pa da, drži, to ti kažem. Vidim mi se. A ga probajte u taba sa lopatom malo ovo gore da ga ne popi. Čekaj, malo nam se... omekši. Ono, Pokos Backyard Trails. A ovo mi fakat je backyard. Episode 1, pa da. Eto, zajedi. A treba bi držati. Makni lopitu, brzo. A preživi. Malo... Op.